Right din tenggelam. Aku saya ini ada tulis payu. Ada tu tengok tu bila tu game. Gabi apa tu paper pada. Ala sekarang. Sekarang ada kerana. Ay program kita terjadi. Jadi ada yang berkharabat. Right din tenggelam. Aku saya ini ada tulis tiga yona. Itu mana jatuh gabi ala sekarang ada kerana. Ay program kita terjadi. Aku saya maru itu kira kira tu ber. Biar dia terpaksa. Sabah itu dia. Ini kau mari apa? Ada sekarang ada kerana live program kita terjadi. Ini kau jauh tidak ada orang itu boleh ketukarkan atau punya ada sih ketukarkan. Ada punya dia boleh ketukarkan. Anda kali kali ini berapa? Bukan ini. Ini kau mari dekini kira tinggal adat. Gabi orang pura di no. Gabi bangan di no pun. Ini kata hatur ni masih ada yang di dalam. Lagi ini samaru ini apa tu? Ni asir muda bersuara. Jiwit roni mencerai. Apa tu yang hari ini menikah? Kira lagi mama. Apa tu yang hari ini kan ni? Itu wajar ni kaya hatur ni bawa ikut. Dan nama apa tu yang hari ni? Kau orang hari kena. Aku memang ini bawa. Jiwitnya lagi ni no. Eka makan ayak. Itu ni yang ayak penahu. Aturnya biniswa. Jiwitnya mana gaya ni kamu. Premak. Mama yang kira pada kantor. Kamu tahu ini bawa na? Aduh. Mengerti masuk situ mungkin tak? Aturnya hanna jiwitnya aturnya mahura pada kantor ini bukan? Jiwitnya kian kari amaru dia. Aturnya dia. Tawas dolar agar terbang hari aturnya kami apa ini? Anda, thank you. Mula memang dari kantor ada. Aturnya hanna. Jiwitnya ni. Kira rodak. Apa yang kita ingin itu kamu tu tak ini. Aku sahaja berarti saya anda bila bagi. Begini. Kamu nak bisa anda bingung. Ayah mau bingung. Jadi balanu. Nih kahar biar. Ini boleh kira mama. Apa yang mau? Ada harasan tu ini loh. Macam apa tu ini loh? Eka baca hingga terpaksa. Ada kau dah awak bagaimana celaknya? Ada mana begitu nanti ni dalam mana begitu? Ada orang awas nama tega. Mana lawan? Ada mai. Mereka ini awas nama tu manus. Ada puluhan nang. Agaknya bagaimana? Agaknya gaming kita ni. Ada porak kali kita tu. Ada macam apa tu gaming kahani kau. Mahal aku tengok ni. Kamu nelawai. Anita ini nak mana? Ada main dek ada kan? Mami nak porak kiri kan? Mama ada dial lekak kiri kan? Itu orang jadi serana analisa. පොඩින් ඉතින් ඔන්න ඔයාලගේ TV රේඩියෝ කමර්ෂල් වොයිස් ඕවර් එකක් බුක් නරේෂන් වොයිස් එකක් ඩොකියුමන්ටරි වොයිස් එකක් පේජ් වොයිස් ඕවර් එකක් මේ ඕනම ආකාරයේ වොයිස් ඕවර් එකක් මගේ වොයිසින් කරගෙන කැමති අයට 0773 53 49 777 නම්බරයකට ආදම පුංචි වර්ස මෙසේජ් එකක් තියන්න ඔයාගේ කාලය අද වෙන් කරවා ගන්න එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා Anita kita main lawai. Anita kena kali main jadi orang tu dekat lain. Santri Desha ni hai kami mama. Santri hamba tu ringkel. Thank you very much tu lagi. Ada rasa dah usah ni tu lawai. Ini ngau. Ada kamu tu lawai. Ada ni mana sih ada ni tu usah ni tu lawai. Ini kau mai kemana? Awak pura pura betul ke tu ini jadi ada yang mana awak dekat tu ada tu.
ಅದು ನೇನಸಿನ ದವಸದಿ ರಸಗದಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಕವಿಗೆ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಅದು ಗವಿಯಾದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ರಸಗದ ಗುಡಕ್ಕೆ ಕಾದುರೆಗದ ಗುಡಕ್ಕೆ ಮಂಗಿನ ಚಡಿ ಬರ್ತಾರೆ ಚಣಕಿ ಹಾಯ್ಕ ಹಾಮೋದು ಗುಡಿಯವನಿ ಚಣಕಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಯೂ ഏതൊക്കെ ഗംഭീരിത് അത് നീങ്ങുന്നോണം ഒരു പ്രശ്നമാക്കിയ തീരെ മുനത് തീരെ പ്രശ്നം കൂട് അതും കവികൾ പ്രശ്നം ഹമയക്കിട്ടോ ബിസിനും തീരണം അത് किसी प्रश्न कविയുടെ പുരോഗതിരത് അത് പ്രശ്നയുടെ ഉത്തര ദിനമായി എത്തിക്കും ആഹാന്റെ തീരം അവന് മുതൽ കൊണ്ട കവിക്ക് ആഹാന്റെ പുറം അറിയാത്തത് ഇനി കവി പറഞ്ഞ ഒരു പ്രശ്നം എഴുപതിലേക്ക് തുകരണ സഹവാഗി കമ്മിറ്റിക്ക് തുകരണ ഇനി ಜೀವನರಾದರೆ ಪಾಠಕ್ಕೆ ತುಗರಗන්න ಲස්සನ ಪಾಠಕ್ಕೆ ತುಗರಗನ್ನ ಗೌರಿಯಾದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಕರಗನೇನಿ ಅಯಾನ ವಿನುವೆ ಅಯಾ ವಿನುವೆ ಅವು ಅಯಾ ವಿನುವೆ ಅಯಾ ವಿನುವೆ ಅಯಾ ವಿನುವೆ ಅಯಾ ವಿನುವೆ എനിക്ക് വിനകാര വന്ന് മികവാട് කියන්නේ ඉතින් මේ ගෙවුණු දවස් 24 කොහොම අප්‍රේල් මාසය තුල ලස්සනයි සුන්දරයි දාතමයි ඉතින් උනේ හැමෝම ලයිව් එක ෂෙයා කරන්නත් ඕනේ ලයික් කරන්නත් ඕනේ හරිද අද කවගේ කතාව පෙට්ටිය වලින් කලින් තමයි මම කැමති ඔයාලගෙන් ලස්සන ප්‍රශ්නයක් අහන්න. ගවි අද ලස්සන ප්‍රශ්නයක් අහලා මම ලයිව් සෙග්මන්ට් එක පටන් ගන්නකො මේ විදිහට. ඒ ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා මම කියන්නේ. අපි හැමෝටම මේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. අර හිතන්න දෙයක් ඉතුරු කරලා මම අද ලයිව් එක මේ විදිහට එන්න කරන්න. පොඩක් හිතලා බලන්න මේ වගේ ජීවිතේ. කාගේවත් අතර දෙන්න එපා. ඔයව අයිකට අතර පොත ලියන්න. එතන ගවි අතර ගිහින් එන්න. ජීවිතේ අතරේ හොරවට එකතු වෙන්න. thank you මොඩවා. එතන නාකටෝල්ට යන්න, ඊනවලට යන්න, ජීවිතේ අතරින් එපා. ඊට අතරින් එපා. මේ ප්‍රශ්න ගන්දරාවත් එක්ක ඊට ගන්දරාව ජය ගන්න. එතන ගවි අනිවාර්යයෙන්ම සුවවතනවා. එහෙනම් පොතතරගෙන ගන්න. අපි ආයෙත් ලස්සන දවසක ආදරේ හවසක හරි ආදරෙන් හම්බෙමු. ගවේනෝ මේ වතර ආලාස කරන ආදරය කරන ලයිව් හොරවත් අරගෙන හරියටම හවස 6 මාරට. ඉතින් පොතතරගෙන ඉන්න, පරිස්සමෙන් ඉන්න, සතුටින් ඉන්න, ජය වෙන්න සුව වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආදරේ පාරේ අපිට